Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutsinda Gor Mahia ibitego 2-1 ndetse ikegukana n'igikombe cya Sekafa Kagame Cup, aho amakipe yatangiye guhahamuka ndetse no gutitira bitewe n'uburyo iyi kipe yitwaye mu mikino yose yakinye, ikaba nta mukino n'umwe yigeze itakaza habe na gatoya, ndetse kandi iyi kipe inategerejwe mu mukino wa CAF Confederation uteganyijwe tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 2026, ndetse na tariki 12 z'ukwezi kwa 9 2026. Iyo ni imikino yose ikipe ya Rayon Sport igomba kuzakina, ndetse ugereranyije n'uburyo ikipe imeze, amakipe yatangiye kugira ubwoba nka Panta Sportive. Iyi ni ikipe izi neza ko Rayon Sport ifite intwaro ziremereye, izi neza uko Rayon Sport yagiye yitwara nyuma yaho habayo gutombora, Rayon Sport ikisanga yatomboye Panta Sportive yo mu gihugu cya Cameroon. Iyi kipe rero yatangiye gutitira nk'uko makuru agenda atugeraho 5 kuri 5, ndetse bikanavugwa ko ubu ngubu ikipe umutoza yafashe ingamba zikomeye cyane zo guhita akoresha imyitozo butaruhuka kugira ngo azabashe kwitwara neza kuri iyi kipe ya Murera, ikipe y'Abanyarwanda. Mu gihe kandi mu Rwanda ho Rayon Sport ubu ngubu iri mu gihe cy'ikiruhuko kugira ngo abakinnyi bamanze baruhuka ndetse babone n'uburyo bitekerezaho mu buryo bwiza, ndetse kandi nk'uko prediction zigaragara biragenda bitwereka ko Rayon Sport ariyo kipe igomba gutsinda iyi Panta Sportive mu gihugu cya Cameroon. Ese koko nawe urabihamya wowe ugenda udukurikirana? Ibyo rero ndabikuzaniye, ndetse nkuzaniye fagiti zigaragara ndetse nuko ibintu bimeze. Si ikipe ya Panta Sportive mu gihugu cyabo yitwaye ute, imeze gute, ndetse turaza no kugera ku ikipe ya Murera tuze kureba uko amakuru atwereka 5 kuri 5, ndetse n'ikintu cyaba cyarahindutse cyane muri Rayon Sport kikwereka ibimenyetso. Abanyamakuru bagiye batandukanye bakugenda bandika amakuru menshi kuri iyi kipe nyuma yaho itwaye Sekafa Kagame Cup. Ibi ngibi bikaza gutitiza ndetse bikaza kwerekana ko ikipe ya Rayon Sport mwabonye mu gihe cyashize ubu ngubu yahindutse, yabaye Rayon Sport ikomeye, yabaye Rayon Sport itavogerwa bitewe n'uburyo iri kugenda yigaragaza uko bwije ndetse n'uko bukeye. Turaza kandi kugenda tugaruka ku mutoza hari ingingo Francis, ese ni igiki yategurira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri imikino ya CAF, ndetse dore ko na shampiyona nayo yo mu gihugu cy'u Rwanda igiye kuba yatangira. Ese byifashe bite rero? Ibyo byose ndabikuzaniye. Ni Rayon 15 ikomeje kugenda ikugezaho amakuru yizewe, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera, like, share. Ibyo byose ni ingenzi kuri twebwe kugira ngo dukomeze tubane namwe mu makuru atandukanye tugenda tubagezaho. Murakoze. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kwegukana igikombe cya CAF cya Sekafa Kagame Cup, iki cyari igikombe cyashimishije abakunzi benshi ba Rayon Sport, ndetse kugeza na n'ubu ngubu bamwe mu bafana ba Rayon Sport baracishimye bitewe n'uburyo akamwenyumwenyu kari kose bakimara kubona iki gikombe, ndetse n'uburyo byabashimishije cyane mu mikino bakinye yose. nta mukino n'umwe bigeze batakazamo cyangwa se ngo bawunganye. ukumva ko Rayon Sport yitwaye neza muri Sekafa Kagame Cup.
ndetse bikanarangira igeze kuri finali ikegukana igikombe igatsinda ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-1. Ikipe rero nyuma y'uko kafu isohoye urutonde rw'amakipe azakina kafu, Rayon Sport yisanzemo ndetse n'ikipe ya APR FC. Ayo ni amakipe yo mu Rwanda yisanze agomba gukina imikino ya kafu, ndetse abasha no kuba yatombora. Ikipe ya Rayon Sport rero yisanze izacakirana n'ikipe ya Panta ituruka hariya mu gihugu cya Cameroon. Iyi ni ikipe si ubwa mbere bacakiranye kandi si n'ubwa kabiri, uri kumva ko rero ikipe ya Rayon Sport isanzwe imenyeranye n'iyi Panta Sportive. Ese ni ikihe kintu cyaba kigiye gukurikiraho? Ese mu mikino y'abanje byari bimeze bite? Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twaganiraho 5-5. Umukino wa mbere rero ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Panta bizakinira hariya mu gihugu cya Bangui Gate. Iyi ni stade ya Panta bazakiniraho, ndetse ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 bagaruke i Kigali. Match izaba saa 12 za Kigali. Urukumva ko rero ni ibintu bizaba bikomeye cyane, aho aya makipe yombi bari baheruka gukina ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2 2015. Ikipe ya Panta yahuye n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ibasha kwemeza ikipe ya Panta rwose igitego 1-0. Umukino wo kwishura warabaye nabwo za ku tariki ya 1 z'ukwezi kwa 3 2015. Ikipe ya Rayon Sport na n'ubundi yemeza ikipe ya Panta igitego 1. Rayon Sport rero itsinda ibitego 2-0 hose hamwe. Ubu ngubu rero uko ibintu bimeze, ikipe ya Panta mu mikino yakinye mu gihugu cyabo bari ku mwanya wa 6, mu gihe kandi bakinye imikino 26 itsinzi batsinzemo imikino 10 inganyamo 5 ibitego bigera muri 11. Ibitego ni 32 kuri 26. Iheruka yatsinzwe na Aigle du Mongo ibitego 4-0 kuri stade ya Renard. Rayon Sport rero iri mu Rwanda yo rwose mu bigaragara ni ikipe ikomeye, ndetse namwe musanzwe mubizi neza ko ikipe ya Rayon Sport rwose ari ikipe ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Wabonye ibyo yakoze, ubona ko rwose ikipe isanzwe yifitemo imbaraga. ndetse kandi imikino nk'uko prediction ziduha bitewe n'uburyo ikipe ya Panta mu gihugu cyabo kuri stade isanzwe imenyereye, isanzwe izi neza uko ikibuga kimeze, amahirwe biraduheza ko bishobora kunganya 1-1, ariko ukaba ushobora no kwisanga ikipe ya Rayon Sport rwose yatsinda iyi kipe ya Panta, kuko Rayon Sport urebye uburyo imeze ubu ngubu biratwereka ko ejo hazaza ha Rayon Sport ari heza cyane kurusha uko hari hameze mu myaka iri imbere. Naho igihe bazagarukira gukina i Kigali ku tariki ya 12 ho bikakwereka ko ikipe ya Rayon Sport izatsinda nabwo, ukumva ko rero ni ibintu bizima, kuko na n'ubundi Rayon Sport isanzwe izi amayere yose ikipe ya Panta Sportive, kumva ko rero ikipe ya Panta ntabwo izava mu biganza by'ikipe ya Rayon Sport. Amakipe rero ya Panta yatangiye gutitira kubera ko ikipe ya Rayon Sport ntabwo yoroheje, ni ikipe ikomeye, ni ikipe iri kugenda ititiza umunsi ku munsi. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utaja ucikanwa